Zadatak za 6. razred osnovne škole. Kaže, razlomkom izrazi koliki je dio lika obojen, a koliki dio nije. Dobro, pogledajmo ovaj pod A. Vidimo, ovo je jedno cijelo, ovo je četvrtina, onda pola od četvrtine je osmina. Znači, ovo je osmina i ovo je jedna četvrtina, ali onda je ovo je pola od jedne osmine. Znači, jedne četvrtine to je jedna osmina. Znači, ovaj dio je jedna osmina i ovaj dio je jedna osmina. Obojeno je jedna osmina plus jedna osmina. Dakle, obojeno su dvije osmine. Sad to kad skratimo, to je jedna četvrtina. Znači, obojena je u stvari jedna četvrtina ovog ovdje kvadrata. Znači, obojena je jedna četvrtina, a nije obojeno 3/4 ovog lika ili ovog kvadrata. To isto radimo i ovdje. Ovdje je malo teže prebrojati. Da vidimo ovdje imamo 1, 2, 3 i ovdje imamo 3. 3 puta 3 je 9. Znači, ovaj tu dio je 1/9. A pola od 1/9 je 1/18. 1/9 podijeljeno sa 2 je 1/18. Znači, ovaj tu dio nam je ofarban je 1/9. Ovaj dio je pola, pa je to 1/18. Ovaj dio nam je isto 1/18, a ovaj dio nam je 1/18. Znači, imamo ovdje 1/18 i 1/18 nam je ofarbana. Da vidimo, ovo je 1/9 smo rekli i ovo je isto pola od 1/9, znači ovo je 1/18. I sad to samo treba zbrojiti. Znači, što nam je ofarbano? 1/9 plus 1/9, imamo ovu i ovu, pa pišemo 1/9 plus 1/9, to je taj i taj. Idemo dalje, imamo 1, 2, 3, 4 plus 4 puta 1/18. I još jednom 1/18. I to je to. Sad to treba sam zbrojiti. Kako ovo najjednostavnije zbrojimo? Pa kalkulatorom. Ali kalkulator je zabranjen. Dakle, 1/9 plus 1/9 su 2/9. A ovo smo rekli da je 1/18 plus 1 plus 1. I to je plus 4/18. Ok, to možemo skratiti. Super. Ovo imamo 2, a ovo je 9. Znači imamo 2/9 plus 2/9 su 4/9. Znači, obojeno je 4/9 ovog pravokutnika, a nije obojeno koliko? 1, minus 4/9 je 5/9. Eto, to je zadatak pod B. Izgleda lagan, a borba. Sad, da li se to vidjelo kako sam ja računao? Vidjelo se, super. Sljedeći uput je u sljedećem videu, jer ovo je već prešao 3 minute i onda neće ići pro shorts, nego će ići pod obični video, jer nam i niko to neće gledati na Ubitovu. Dobro, nadam se da ste skužili o čemu pričam.